Il-Festival Medjevali, avveniment tant mistenni fil-kalendarju turistiku, ser jiġi organizzat għal 5 sena konsekuttiva fit-toroq u l-pjazzett tal-Imdina. Dan il-festival li ser ikun qed ifakkar l-era medjevali tal-1376 ser jiġi organizzat matul il-ġranet ta' nhar is-Sibt 13 u l-Ħadd 14 ta' April. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Kunsill tal-Imdina, is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera tkellem dwar l-importanza li l-Gvern ċentrali ikompli apprezza u jinkoraġġixxi attivitajiet bħal huma l-Festival Medjevali. Huwa sostna wkoll li dawn l-attivitajiet huma ta' importanza biex ikun hemm aktar għarfien dwar il-patrimonju ta' pajjiżna, inkluż il-ħajja tal-antenati tagħna fi żmien medjevali. Dan il-festival ser ikun ikkaratterizzat minn diversi reenactments li involvi ġlied biex xwabel u l-lanez minn gruppi barranin u lokali. Fost il-gruppi li ser jipparteċipaw f'dan il-festival insibu l-Anacron Living History. One News tkellem ma' wieħed mill-membri ta' dan il-grupp. Ma il-rol tiegħi ħajkun ta' is-sekondo mano ta' Giovanni d'Aragona, li dak iż-żmien kien il-Kapitano della Verga. Jiena ħankun Guglielmo Morina li ħajkolli xi soldati taħti nikmandhom biex nattakkaw il-belt. Sieħbi hawnhekk huwa wieħed mir-rols ta' soldati li ħajkun miegħi. Il-festival iservi wkoll bħala skambju kulturali bejn it-talent lokali u dak barrani. Matul dan il-festival ser ikun hemm stands tal-ikel u x-xorb, kif ukoll numru ta' ħwienet li fil-menu tagħhom ser ikunu qed joffru l-ikel medjevali.